Ruatol. Moya London, ada masuna. We have like 20 more minutes to go for closing ceremony. Dorang termasuk kami kemami mai lomalangi kemami babin binatang na Kaveni nai. Kami kemami dametan na kalon na rupnya romini kemami bulya na bos. Itu tuturan ni bidara bini tinggo me kemami omong na nulis matamu. Orang pengaturan untuk mahu. Sahaja kita perlu mendesungguh na kena dimulai. Mereka kita dia perlu mahu satu orang kiman. Ninge baru takkan nangger ni lumai kimami. Kena ni mami bakana nanu ni mami bakasama. Ninge boso talang aturan na ni mami malum. Kimami masuk bawa binakat tiu kena dam ni cisu na ni mami bakambula. Amen. This is my third topic on the 5 verse 8
and 9. To be light in the Lord. Mother Saut and sa ulidich komekino na makasama to follow the light. Following the light, who is Jesus Christ. Now, as we follow the light, we must become a light in the Lord. And this is a great opportunity, a great responsibility for us as believers to be light in the Lord. Because there are two different people, yet they correspond with one another. As we reflect the same ray of light, really demands a strong connection and power of interdependence. You as a small light, and Jesus Christ as the light of the world. And the responsibility to be light in the Lord, to reflect the light of the Lord to the world. It's a great responsibility. That's why I'm saying it really demands a strong connection between you and the Lord. Just like the moon and the sun, the moon reflects the light from the what? From the sun. So, as Christian, we have to reflect God's light into the world. So that's not easy. We are to sign out to the world, which means when we look at the topic, as I've said, we really need that connection, that relationship. It's not a self-generated light, and that relationship must be strong enough, your relationship with the Lord. Okay, we go to the text in Ephesians chapter 5, verse 8 and 9. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. I've been reiterating this from last week, that it's now clear to you that the world before the creation, it was dark, and when the light was introduced, the Lord says it was what? It was good. So we were once in the darkness according to Paul. And when we try and explain this into the context of, reflecting God's light into the world, once we were in darkness. In another translation, we were once outcast. We are not numbered, we are not worthy. It's the same as what Jesus told that woman, This food is for the what? It's only for my children, for the children, it's not for the dogs. So that's our status before. But now, you are light in the Lord. You can see a sudden status, sudden changes have happened. Our status have changed. We are now light in the Lord. A demand of life to shine for someone else, especially for Jesus Christ, who is the light of the world. It is really a great responsibility, but it should take courage and faith to keep that light shine all the time.
It's also a greatest expectation for a changed heart being transformed in the Lord. It's also a great expectation from the world to see not only the Christian, but the Christ in you, the Christ that is alive. They want to not only to see, but to listen to it. Siniraw-raw. Na nondarawa nila yung bulat takatal na nonong bulayin dua. Dua na itabi drenre. Ya, yan ang mga nananungo. Tuloy was-was-liliw wenda na bitang lo kinanay Kaveni kuway. According to the text. So we can divide it into three perspectives. One, to be light in the Lord. And the second one is to live as children of light. Mendarara menaturang, kini kerua, mendai vakai vala mevaka nangone nirarama. To live as children of light. Karena kini ketulu, na di man liwu na bua nirarama, mo bua takamay na bua ni rarama. Fruit of the light, to bear the fruit of the light. So, for you to live as children of light, these are the three great demands from us. One, to live, to be light in the Lord, to live as children of light, and also the great expectation from the world is to see the fruit of the light that you have, to see the fruit of the light that you have demonstrated and believed. And that's why I've said in my introduction, reflecting the light it really demands a close relationship with the Lord. You need that power. And sinron yon na bulatakan na mbula ni raramongo na nomukaukawa nga. Pakatamatan nomukilakan nomubuku. Kerubitalan cukup na dorubo ko may surich ko mo sirum. Oh, bakit rin ko sarap kaliw? Kasi cukup ni ko mo tungan na motoka. Hunturong mo tungan ni sor mo tungan na motoka. But now I came across someone who is really sleeping in his car. And I was explaining to Master, what we have done today. We've been running the Tuesday meal for the homeless, which is good. We have organized the Sabbath. But another way, how are we going to keep on preaching it? Ngono da wenda nanga yung bulat takakina. Menda sa kautamay. Natamata mesa may tiki ni nondang bula, tiki ni nondang buban. Siya mati na marama na chinalan ni siya ngayang bakibitu. Arto kedan te dinali arto tunga me Africa. Utarin ko, are you going to bring your whole system into Australia? Tuno ka, no. Ito sabi talatanga me arto pangkarangan arto bula. Because I'm here in Australia, I'm sleep everything I'm doing in my own car, inside my car. So as a Seventh-day Adventist Christian, reflecting God's light with these three great demands: to be light in the world, the Lord, to live as children of light, and to bear the fruit of the light. Sinraw-raw, Sinraw-raw. Okay, the first one. A light in the Lord. Mendarara menaturang. 2 Corinthians 3:18. Ia ko ikenda nga ni sa sini tambo nagiti ko na matanda.
enda sa rida na serau ni turanga mevoka na ilo kasava matalia taki menda vakati ki koe. Ni sa tumba lagi tiko na serau me uosivi mevoka na turanga o koe na Eltam. Okay, you know the context of the story. Paul is trying to, explaining what the experience that Moses went through when he came back from the mountain. People cannot stand, the brightness they saw in his face. And they have to, Moses have to cover his face with a veil because that brightness, the people cannot stand it. And Paul was telling the believers, we don't need the veil. Ito sinabakati ng Moses may umbiyat ko na matana. Moses umbiyat na matana, balata mera kakuni rei di koya. They can't stand that brightness. But here Paul is telling them, kenda kede, ni sa siyang ni tambo na konra. Na pulo talaga niya matago, kapula, sanggay baka lebu talaga non-ra disobedience, non-ra talain renre. Ni sa tumbo lagi tiko na isaraw mo si may bakay na turang, menta bakati ko ni sa tumbo lagi tiko na isaraw. Yo kenda, kahit siko kaya pula, nindo sa sumagiwa na turanga, nindo sa visaw, e doon meloray. Naisiraw ya. Iarono na visaw, e nayadawa. Mebaka naisiraw ni turang. To be light in the Lord. E natsikine chinkaono, karuni kornida chikunga, natsikine chinkaono, medawa natsikine chinkawal. Kaya kung narida na chikine chinkaono, medawa na chikine chinkawal, o narida kine ono na kain ng basi kamay, e nangaw na sa dilabi kenda kina nararamaya. Kana chikine chinkaono, sana kautani na pulau. Sana ngay bagarita yung tumay na isaraw, isulian na kalaw. Ningaw na salawa. Kautaniki na napulo ni mata. When you put out the veil. Matin ka ng basi kamay, sana bagarita yung may na isaraw, isulian na kalaw. Kinikarwa, sikinechin kabitu, sana sireki o kwaya. Freedom. Sana ngalala na tamata. Na freedom ya, enayang may ni sana bakilala tamata, ni sa talu wanalawa. Na yung binimatamu ng pulo. Ito na pagkadiyang uliba ng basika. Kinikatulot si kinechin kawalu. Sana sinitampo na kitsi ko na matana. Ya sana tuko na nga ko, nakain din na, kinakain doon. Nindo sa, tilawi ko na iseraw ni Kalo. Ko na raramaya. May baka nga na singa, kinapula. Sun and the moon. Nambong, inararama sulia na mga ula, ayan, nararama ko eh. Tingko mo ko ba na? Matinisinga. So likewise, for us as Christian, to be light in the Lord. Sana sinitampo na gitsi ko na matana. Nindo sa sinitampo na gitsi na matana, sa dilawi ko nararamo ni Kalo, na isero ni Kalo, ko sana daw tukulo ko nga ko, nakandi na kinakandon doon. Kinikawa, kinitala chinkawalu, ko sana rin na isero ni Kalo. Mebaka ena ilo-ilo. Ito ko nito ko na lesson, Kaya mambale, sana matatawa na inaki ni Kalo. Sana rido ko na iseraw ni Kalo. Nindua sa lagotan ni Nono Pulo,
E dana kasane adamai sana serei ko koya, sana sini tambu na kichiko na matana koya sana ndau tukuna, kambula takachiko na kandina, kina kandondonu, ike sana mbasi katala ko ni sana redo ko ni sero ni kalo me bukana nilo, sana matatawa na inaki ni kalo. Kina nona lewana kalo. Ngila ko chiko na tamati ako sa dilawi tu, sa matata chiko wa nyoko na lay reflecta ka chiko na light. Nararama ni kalo. Ya nararama ni kalo ko melay magarita kaya. Ya butagi chiko nga may wana experience ni nona sa reido ko ni sero ni kalo. Me bukana bula nona dingo mo may nararama. Wana singa. Kini lima. Sana baka matali at talang ako kaya. Me wakata ki Jisu. Kerman bale, sana sinindo talaga na baka melewa. Me talano taki. Sana sinindo na dale kunewa me baka nonra baka sangangara na tamata. May Babylon nonra savasanga me dalando na kautanial. They go to history, they go to every resources. They can't find any fault for Daniel. Kanga sarang kita kawa sarang kita bulangan do na lawo. Na lawa na ni kaendo da kawa chuka na visinga. Meroni vesukino pananggar ni leyon. Ia na tamata ko sa transform taki. Ko sa dilawi ko na rarama ni kalo mesa. Kau te na rarama ko na kanadwa. Kin ko no. Sana tumbuh da kita lecunga na nole serau me wosi wisara me bakana serau ni turang. Go ona lebu ona na kana basika ingona enda toro kina bakang bimbi na bakasam ni ulutanga to be light in the Lord. Me bakausa kai juga sini rau. Sini rau. Toro dua na relationship vei boleh kati kau. Taurendo ng bulan ni sorsorbaki, sacrifice. Yung dahil talaga na korni-korni dango, nono ng bita chiko mayo o Paula na makasama niya experience ni Moses, yung baleta na pulo, na veil. O Moses, na sinra ni lubatalev na veil, baleta ang darang ka idimba na tamata. Yung Paula, kaya tunod chiko vir na isibir na may korni da, o kenda to na isero ko edilavi kenda to viso tegi kenda to lambale ni darai da na baka nanungo me ambulatai ko rato na ono na kaya nama kingo weekenda vinakata mo kakuni ngole davo ni sianga ni ndororo na kena luwachi na pulo sianga talanga ni roro na kena lurai ni serau. Removing the veil is not easy, And reflecting the light also is not easy. Nararama siya ni serau ni turang ang ribich ko bagaliw. Melurai. We want to see the light in the Lord, The light from God. Ya, nabisa onda sa goma. Sando doon mesa. Laurai kina, buku Jisu. Nindo sa pagkararamata kinaturanga sana magsarabagaliw na besaw ko ni nonong bula. Yan ang tarong ko. Naibala-bala baka buku na binakaching ko na laurai. Waindu me reflecta kay nararamang ko. Wir na tamata. Lesutali pa na nandato kitex na Ephesians chapter 5 verse 8 and 9. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Mondong bula mebaka nadaba. Ngoni nirarama. Ya, oira na ngoni nirarama. Endo baka dapat tunanon rin balabala. Yana tarolio bendara ni bakasudu mike.
live as children of light. What kind of character do they have to demonstrate? Nambula ga venondo numero bagarita ka chikoira. Nindua sa dilavi ko nei sero ni kalu. Nambula ga me bagarita ka. Pero ni toto batu chiko kina sala batu chiko na kai batu sa ke no ibagarau. Ento na kamenda nanuma rabioka ni na sero ni kalu ni sa dilavi ko me baka vimbole chumeki na mana sauti. Ni sa dilavi ko ni sero ni kalu na ni sero ya endo ni medab. Me dila sara Ni sa bagarara mataki ko ni sero ni kalu na sero ya endo ni me rara masar. Sinro nyo na marro chuko na sinibaga imbale na sero ni rara mea ni sero ni gonge o siang ni dakabo kine ndona ka. Me iye chiko me daga chiko nga Chisu no buno na uli ni bunua. Ena madhi una wase lima. Ena chikine chinkalima ke chinkawono. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ebido chukona ina kini kenangan ribi me tutubagi chukona dina, me sero chukona dina. Matai, nyondarai dana tikinango. Kevina kachi me sero chukona dina, iya na dina membi chukibe. Biu chukona keni tutu, kunim biu na rukuni tebel. Ya keiko vina kata me sero chukona ni narara moko sero niko. Membiu chukuna na bunu endondo ni membiu kina. Kauta chukuna na bunu endondo ni me kau kina. Me da kabo chukuna ka endondo ni me da kabo. Kini karua, kiko vina kata me sotavi chukuna inaki, ni rara mongo me sero chukuyani, kesa chuko wana kene tutu ndonu, kesa da kabo chukuna ka endondo ni me da kaba, ya okwe me vina vira kene chuko na chuko e vale. Kesa andambe ndono chuko na bunu ndono me chuko kina. Kesa abaka chukori chuko na bunu ndono mo chuko kina. No mo bunu ni daga ya na bunu ndono me chuko kina na dina go. Sinsa le chuko na bunu ni daga go changa le wunta chuko. Ni sa chuko na bunu yuko sa chuko kina go na no mo chuko. Na dina go rimela ba. Me dina vira kene chuko na bunu yuko chuko kina. Yana kavitu kuna chuki kena turang. Kena katolu, ni sa dina vira chuko, o kwa meda unre chuko na matara na tamata. Kapin talota nga, na dina sa tungo, waya ulotu kavite, o kanyangongongo. Ngewara chuko ni sierra usara chuko ni medo kana bunu ndondo ni medo kavinaka. Medo unre chuko. Kini koba. Mela urei talanga na kena yanga. Yana wana kaliliu, kwa ngandribi chuko kina me tutu bagi chuko na dina, me wanga chuko na dina, me sierra chuko na dina, me dina chuko na. Ke malbale, ke sambia sa laurei chuko na kena yanga, zapasana yado. Ke sa operate ka chuko na dina ngo na kaindondo numeda kawa. When you and I are living as a children of light. Estamos sanando. Ando bien bolivo. Walu tungwa sa tambaruan bak se tambatolu. Uira keve ko reali tu saralismai. Sana wareni do evele stali se venga italitumba. Ya ke waka we live with that purpose, This house will be full of people, young people. There will be no issues in the church. Sa chindora kenangan na church board, sa chindora kenangan na daga na viva ulit. Balat tamata sa kila na dava na inaki ni kaluvira.
Nindo wakadilava chuka ini kina na rarama. Dona kando wakabuna mese nindo dila sara chuka na rarama ngo. E ono chuka na buna. Being quiet when we should speak. Yana kando wakabuna mese nindo sero chuka ini kina na rarama ko dila wiku. Ni sa chuka indona kando me dresta ki me vital no dai. Ocha ikongai dava. Ikongai ngalo. At that time, Kini karua, going along with the crowd. Ununga sarara la mga naulu kaya kina na tamada sa atoso. You don't want to be different from other people. You let the issue flow, Kwento ba muna talaga na tao ni Serao. Kini katulu, denying the light we have. Na kaya na ngunan dondonunga, na kaya na forum dondonunga, tukuna sarkina. Kota lang kayo marra, na baka buturanga na ulo mo, na rani koto mebi ko na tabimat. Ni ngunan dondonunga mo bosa kaya, nangay sinibosa, kaya bosa itumba. Kini ka ba, letting sin dim your light. Sakila mga binaga tunidala and you let it go. Sakila binaga tu nindondo me bagabuli, nindondo me vital notak, nindondo me talo notak, tukunya. Kaya marro, kila mo marro na ibalbaladaya na baka ngongotaka na serao ni rarama. Kaya dilaviko. Can you not explaining our light to others, Iko sa tunga, ngalu tunga. Ngore ndona turlot sa mumusar na nalilewala tu na borngori. Ni sinilay tuko na tu ndona ka. Ay ko turang ngalungal, me ngalungal me kanida ba. Vitalo tegi juga ndana isu. Oya mo ba reitegi au na rarama. Ye ni usanga ni step in me da kava. Kau sa rokoma tunga ni suli ngalungal, suli me na kalau. Bala da repres tiga ukina na tamata, ngona dava mo na gay tuta ka kina na kay doon. Ignoring the need of others. So vital no tegichuko, they have their needs. Chuko talaga na kay doon, mera tukuna. Ya bato iko, you are the right man to voice out the issue. And you didn't do your part. Ocha sang ke leso tayo ko talitumba sumo sana numi ko sar. Siya na buno ni vital no ya, you ignore him indirectly when you didn't say a word. Kako ni wala ba kenda na leni lotu. Kenda duru ni lotu ni kalo. Sindan duru ni bali lotu. Sindan duri katumba ni waloto, sindan duri ni daungirlali, endan duru ni nona lotu na kalau. Na lotu kwa ichiko na kena yabu, kena. Kenda dan duri ni dina ni nona bosa na kalau, senga ni bosa walenga metukuni, sebunutaki, endan duru ni nona bosa mbula na kalau, na bosa koe baka wakana, na bosa koe baka nrauru, ni nona bosa na kalu. Endan duru ni yawe chisu na ibaka mbula, koe na yawe sabasaba, sanga ni bebea kasi sasa lugu-lugu, koe na yawe koe laudoka kama moa, na yawe koe sorabaki me baka matei, me rawa ni mbula kina na tamate. Enda kenan duru ni yawe chisu karisto na ibaka mbula. Kesa koya na kainda voto kay kina, then we should play our part. And then dina ni nona raramo chisu Kristo. Goy sinidina me raramo ngaki nendona ya sinivale. Goy sinidina me raramo ngaki nendona lomo nimbai. Gona dina me sero kino bura todo. Enda kenan duru ni nona dina ni rarama. Nakalu.
Me kau sakai chiko nei kau nungi pamadala. To be light in the Lord is not an easy responsibility. So kaku numbokola no numudina. Because andare da chiko mena ma dina waselima na dina ngori me tigo ngana keni tutu. Ni sa chiko na keni tutu me wanga chiko. Ni sa wanga chiko me serau. Ni sa serau chiko me bagabuana. Me lesumai na keni talanoa. Kaku numbokola no mudina. Don't me wanga chiko. Ephesians chapter 5 verse 9. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Nararamongo echikono wana. Kono wanongo na loreno nonde ibalabala. To be good in character. Non ibalabala me lorei nibinagatu kasawsawa. Na hua ni raramongo e na lourai e na nona dagadaka. Righteous person. Na nona dagadaka me lourai nindo dagadaka bagadaba. Bagandandon. Na hua ni raramongo na lourai talanga na nona daba. Nonambula, truthful. Nonambula me lourai ni tamatan. Dina kasenindo biba kaisin. Ngoy tolu na ya bulili wagi voltambo. And the reader to go to go, Kandondo Mel. Non Ibalabala, non Dagadaka, Keno Nonambula. Kenan Bimbi Tura Kenbaram Kakotalang and Dungulava. Kevaka and the Vinakata Menda Prisitaka na fruit, ni Rarama, Vakango, Yananuma. Na fruit, sini tutunga mbasika. Na fruit, ke vinakata moreda ndona wunikau, na wunikau ke de tei. Koe nando tei rawiliu. Na fruit ni sambasika, na kene rere vinaka, na kena kala vinaka, yana bagatau chiko mai yanangele koe tei chiko kin. So na wua vinaka ni kau, ena bagatau wa nangele nilomam. Nangele dava o tei chikoki. Chisua kaya koe na waini. Kia mundole dava. Tambana sini wua na kauta tai na koe. Tambana ngā wua koe na dava. Ena samaka, ena wua kana wua sarabali. Ia chisu katalanga tuku na koe na sambaka na tambana koe sile chikoma na wuana. Koe ni sini samaka kede na wuni kau kede koe. Rogon ni Sabbath school tukuna na choni na wasi chin kalima ya koe ena samba nga na kau koe lava koe bua so ke yuko sini bua na kalo ni sini bia mila me samba ka chiko no mumbula ko sai katolu ni onu ena basika kina na rarama na kena siarau na numa ke bukai sini bua na rarama me bagai mbale Vitalia saranga mangandamberin dono to na bunan dono mandambekina sino wuntaka Vitalia saranga na kena serau ke sangani wana raramaya according to John 15 na kalone sin sama kiko maleta na sama na kalone na kau ko bua meroni daw bua bakalewu katala tukuna ko na sama ga tiko na tambana ko sule ko mai na buana na sama ko meroni bua bakalewu sar Dava ng bolong-bolong weekend daruya ng bugin din dahil, pero hindi sukayan. Doon vital no, dahil siya na madyo na wasichin kalima. Kailay sumakina na turang o chisu yan at chikinechin katol. He replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Taro lebe ng bongini kuwa na kau ko ete chukunguri. Who planted that tree? Paleto koe baga ando nga sini teo tamangu ena tabulay. Mitumberi kende chukuna raramo ni nono bosa na kalau ng bongini kuwa ninda baro tagi kende ene na dona madho bo au nitaka
ni na rawa ni na siliwiki andaro indoningu mendaru sasanga tiko daru sasanga tiko nanoma to be light in the Lord sin rawa and nangandewi kinandona close relationship wate kay kwana rarama kay wura nanoma sianga ni expectation ni kalau mo damben donu chiko mo rarama chiko nona expect greatest expectation oyana rarama ngori medawa me wua mai baleta na ngauna nga sana wua mai kina you will experience baka binakataki ko chiko mo wua chiko nga mai baka liu san sindo talanda share sindo biala ka share mat okay sana dono tomas choba na ni mami kalau ki mami sadawe ke nambong endai rina ka baka liu na nomini singa tambo na baka liu na leso ni ki mami mai bulida yana singa tau doko ni kuwa na kalau sango lena ni mami bulangi mami suriti ramai na kalau nambong ni kuwa sabonu ni turang nando talamado wubinaka wiki mami ndindai ningi buki ke mami tigo turang me ke mami tamata koukawa me ke mami ndau tuba tiki ke muni kakuni beauty ke muni vinaka bagale na kalau na mado bongo me samada ni bagan dinandina mada ni ne mami bagarita ki ke muni ke na dina rara mo ni sabag dila ke mami kin ibu sota na ne mami bulan ruka bagan diti ke mami chuko na kalau na nom ni lolama ke mami maso na bukom ni chisu na ne mami wambula